vatsonga va ka hina I Mayengani Tiko loko ro subscribe ni kombela u subscribe ya ni kombela u subscribe. The reason why ni tlhela ni swi vula futhi timhaka ta ku subscribe I ku loko ni swi vula ka the first slide se ni yo tolovela mo se ni va ni rivele loko ni te mi kombela mi subscribe, that's why ni tlhela ni mi kombela futhi so album ya Benny Mayengani is coming hi ti 23 ta September. It has been mastered, the covers are out. The only thing lexi xi nga sala I ku we go out in numbers and stream his music, buy it, because the artists ta Matsonga hinkwato ti dependa ka hina to put their music out there, to actually give them the streaming va ba ti number 1 ka ti iTunes na tin'wanyani ti stores leti xavisaka music. So hopefully we will stream his album. From mina I xikongomelo swa ku loko artist yin'wana na yin'wana yi humesa music yi nga ya Xitsonga a hi yeni ya streama hi kulisa game. So hi nga langi a ni ri ya streama ya Benny ntsena but ni kombela hi streama ta hinkwavo. So the second thing lexi ni nga xi realize I ku it seems like genge yi ni vona as a marketing strategy. Ndzi ni swi vona nkarhi lowa swi nga swi humelele swi endliwa hi vo Ngalasi. Now recently ni vona Mapele I mbitane xingulubyani. But I understand the desperation ya Mapele to remain relevant in the game. Mavona ku xavisa maboboyila a hi xitalo mi kuma ku I passion ya munhu, ku passion ya yena music and ku ya hi leswi a swi hlamuserisaka swona ku no more than 20 years and has worked with over 100 artists and na makhazi na vo Show Majozi na vo Joe, and I think it pains him ku vona vanhu lava nga tirhana na vona at their lowest va ri ku humeleleni ka music wa Xitsonga ka yena swi kha swi nga vi na ku cinca. A kha nga swi notice ku I tindlela leti a ti tirhisaka to get his music out there. So no, he's trying his desperate tactics to get his music out there, which are very poor, very immature, and I think that they won't work. Spara, if you are feeling achieving leswi mi nga tsakela swona vuton'wini ku nga music, sit back mi ti langutisa ku kahle what must I do. I cini lexi van'wana va xi endla kumbe ni nga xi endli, u cini lexi ni xi endlaka wrong, mi tshika ku la ku phaphela game. Yo boboyila snitches bara. Ni kombela mi subscribe rindzela album ya Benny Mayengani ti 23 ta September, na album ya DJ Gift, na album ya Flora Ngwachoke it's already out, na album ya Shongirangani is coming. Let's support all of them. Let's support all of them and may the best music win. Oh, and na ku rivala issue yin'wanyana ni nga tshama ni vula mina ni ku I think Malambani bakutla Hekeleheke na bengu and I got a lot of backslash. I think they weird. What do you think, guys? Hii ngoma leyi baku ka Malambani na Hekeleheke na bengu I ringisela ti music elements leti nga le hinkwato, I langusana nkarhi lowu nga huma hi yona, I langusana na influence and everything. Ayi vatsonga va ka hina I Mayengani Tiko loko ro subscribe ni kombela subscribe. The artist leti ni ta ku I promotion tani kuma kwala ka 064 968 9940. You contact me knowing your budget ivi hi tirha maxaka hi push.